Muingi wa Kiraraponi gicigo-ini kia umbunge gia Kajiado ya Rugongo riu marorete kwa urwo thina uria makoretwo mari naguo wa wagi wa mai matura-ini mao. O ni thutha wa thirikari nene kugerera kuri ministry ya mai kwambika wenji wa ndobori ya mai mwena uyu, na ta uria mwandiki mukaru ministry-ini ya mai bururi-ini Ephantus Kimuthwa aratariria, ino no imwe ya mitaratara ya gutigirira muingi ni wanyotorwo na mai. Tuyaho uguo gwika project ya borehole eteithie ku enhance mai thiini wa itura riri ria Kiraraponi. Ni makoretwo makiona mai kuma Gateway Spring, but bado ni mana need more water, na nikio toka ucimba borehole. After research ironekanire hani hangionekana mai maingi, na mai maya ni maguthio na mateithie cukuru turokagie borehole icio cikaga kwi macukuru, koguo cukuru ni cikwata ni ko ile eteno Kiraraponi primary ni kwata kuheo mai for free. Na moso itura riri ria Kajiado ni twikite borehole ingi nyingi, twikite borehole Arap Moi primary, twikite borehole Bulbul primary, twikite borehole Upper Matasia, na umena ino igita Kajiado West ni kwete several water pans, kuo tuko tukiaddress uhoro wa water security in this county o tukiroraga bururi wothe maundu maigi uhoro wa mai. Oho Kimuthwa ni atariirie mibango ya gutigirira ona mai maria mari ndemu-ini ni maraguna muingi. Ndemu ino ndamirie ya Githiria ni turaritie concern ino ndokite gwitu, na turarie na andu a Water to nio mamekaga, no a Water ni marugire ni automate contractor wa wari hau to nio wari mirwo ni wira, na after that marore possibility ya uria maginagira contractor ungi, na kurigana na study ya marekete ni maronire no haonekane mai mo no matumike bado kinya gwika irrigation or approximately for 50 acres. Koguo those are some of the possibilities meka research magukura matwire, na riria yuko contractor mwero ukoro kiingira ri ni tuguka na twire wananchi. Maya magiuka riri kurari na mendekithia ma mai gukorwo makiramatwo ni kambuni imwe gicigo-ini giki kia umbunge, ndeto iria yonetio nduma to matura-ini amwe na mbunge-ini ya Kajiado. No ni twaregire tondu kambuni yetu ndirahota ona wirore naguo munyinire metwo, na riu yoke eno yitu igukorwo gututhukiria. Bili hiyo iko imekuja, ila imekuwa na vuta ni kuvute kwa sababu ya pia private sectors ambaye pia wanahisi kana kwamba watakuwa wamefinyiliwa. Haijapitishwa bado, ni kitu ambaye tunaendelea kuiangalia kwa sababu it's a concern that we also need to look into. Mothe kenda wa ikumi ni gutigirira muingi ni wanyotorwo na mai hatari ngucanio. Hindi ya SGR yathondekagwo, mai maria twataga rũĩ-inĩ rũrũ rwitũ ni matinirio na makianjia guthii mwena wa Kimuka, koguo mai maitu makinyiha muno na material mai maria turakorwo namo matiraiganaga, na riu ni tugititie uteithio na twetio uteithio turakiheo borehole ni national government, na ni kuongera mai ni andu aitu makona mai makuiga. Tukapigana kwa sababu maji imekuwa kidogo, na kwa hivyo tuendelea na kushukuru our permanent secretary wa maji ya kwamba hata kwingine kokote wataweza kunufaika. Handu-ini ha Inooro TV kuma Kiraraponi Kajiado ya Rugongo, ngetwo Wacuka wa Kiarie.